Reka rero nongere mbahe ikaze rero nshuti bakunzi ba Nona Official TV munyemere rero muri uyu mwanya inkuru yacu y'uyu munsi tuyerehereye mu karere ka Rutsiro nuko hari umugabo ukekwaho kwica umugore we bapfuye amafaranga ibihumbi bibiri. Umugabo mu karere ka Rutsiro afunzwe ukekwaho kwica umugore we, bari bafitanye abana batatu bapfa ko umugore yimye umugabo we ibihumbi bibiri yo kujya kunywera inzoga. Ibi byabaye mu ijoro ryo kuwa 26 Nyakanga 2026 mu murenge wa Mukura, kagari kakageye mu mudugudu wa Mucaca. Amakuru igihe yamenye nuko uyu mugore yari yagabanye ibihumbi 58 y'amafaranga y'u Rwanda mu itsinda, ari umugabo yamusabagamo ibihumbi bibiri byo kunywera inzoga undi akabimwima. Ibi byaje gukurura amakimbirane kugeza bageze mu rugo akamuniga, yamara kubona negekaye akamumanika mu mugozi ngo bize kugaragara ko uyu mugore yiyahuye. Umuvugizi wa polisi mu ntara y'Iburengerazuba SP Sylvestre Twaje Amahoro yahamirije igihe ati nibyo koko umubyeyi Mukabarame Vestina yasanzwe mu nzu yapfuye, hakekwa umugabo we ko ari we wamwishe bapfa amakimbirane yashingiye ku kuba umugore we yaramwimye ibihumbi bibiri byo kujya kunywa inzoga kuyo yari yaragabanye mu itsinda. Yaboneyeho gukangurira rero abantu kwirinda amakimbirane bagatangira amakuru ku gihe, ndetse imiryango babona ibanye nabi mu makimbirane ikamenyekana kugira ngo iganirizwe hakiri kare. Ati ntabwo ibintu bikwiriye kugeraho abantu bicana kubera ko hari ibyo batumvikanyeho. Reka rero dukomereza rero amakuru yacu ahangaha nuko abantu 80% bahabwa ubutabazi bw'ibanze hifashishijwe imbagukira gutabara mu Rwanda, akenshi usanga baba bakoze impanuka. Umuyobozi w'ishami rishinzwe ubutabazi bw'ibanze mu kigo cy'igihugu cy'ubuzima RBC Dr. Sindikubwabo Jeanne Pomuseni yagaragaje ko mu bantu 50 bahabwa ubutabazi bw'ibanze buri munsi hifashishijwe imbagukira gutabara, abagera kuri 40 baba bakoze impanuka zo mu muhanda bingana na 80%. Yabigarutseho ubwo yaganiraga na televiziyo Rwanda, aho yagaragaje ko batanga ubutabazi bw'ibanze buri munsi ku bantu 50. Yagaragaje ko muri izo mpanuka nibura izisaga 98% ziba zatewe na moto. Yakomeje ati usanga rero muri izo mpanuka zo mu muhanda ziba moto izari ya mbere mu guteza impanuka. Muri izo mpanuka rero abantu 50 dutwara ku munsi 40 baba bazize impanuka zo mu muhanda. Umuvugizi w'ishami rya polisi rishinzwe umutekano wo mu muhanda SSP Emmanuel Kayigi yasobanuye ko impanuka zo mu muhanda ahanini ziterwa no kutubahiriza amategeko yayo. Ati imodoka nyinshi kenshi ubusanga zifite utugabanya umuvuduko, atari kusanga abenshi muri baba baraducomoyemo bafite n'ukuntu babyangiza. Ari utwaye moto ugasanga ari ku muvuduko ukabije, umuvuduko ni kimwe rero mu bintu biza kwisonga mu guteza impanuka. Ati abashoferi bijye gukora ikosa jya ubanza utekereze wibuke ko ugiye gukora ikosa kandi rishobora kugira ingaruka. Impanuka zo mu muhanda zikomeje guhitana abantu, abandi bagakomereka. Nko ku itariki 19 Nyakanga 2026 abantu 9 bapfiriye mu mpanuka yaturutse kugongana kw'imodoka ya Toyota Hiace itwara abagenzi mu buryo bwa rusange ndetse n'ikamyo yari itwaye abantu babiri. Indi nkuru yacu rero katuyikomereza ahangaha. Ati se impinduka zakozwe zaba zarakemuye ibibazo mu ngendo rusange i Kigali? Iyo urebye uko ingendo rusange muri Kigali zisigaye zimeze, ubona ko hari impinduka zikomeye zakozwemo zituma abantu barushaho kwitabira gukoresha bisi mu ngendo kuruta uko byari bimeze. Ibibazo by'ingendo mu mujyi wa Kigali byari ingorabahizi, ndetse bamwe bibazaga ikizakorwa ngo bikemuke, ariko kuri ubu byamaze guhabwa umurongo. Impinduka zitizanye ahubwo zaturutse ku mbaraga zashyizwe muri uru rwego kugira ngo runogwe kandi serivisi itangwa ibe nta makemwa. Mu mpera za 2025 nibwo Minisiteri y'Ibikorwa Remezo yatangaje ko hagiye kubaho igeragezwa mu mujyi wa Kigali ku buryo bwo kunoza gutwara abantu mu buryo bwa rusange muri Kigali. Mbere y'ivugurura rya serivisi yo gutwarwa abantu mu buryo bwa rusange mu mujyi wa Kigali, wasangaga imodoka ishobora kumara amasaha 2 cyangwa 3 muri gare kugira ngo yuzuze abagenzi, bigatuma bamwe bahitamo gutega moto kuko arizo zihuta kurusha kugenda na bisi. Ibyo kandi byanakurikiranagaho igihe kinini bisi mara mu muhanda kubera umuvundo w'ibinyabiziga, ugasanga kugira ngo ugende muri bisi ugiye cyangwa uva mu kazi biragusaba hafi amasaha 3 yo kugera aho ugiye. Niki cyari ati ni ikintu cyari gihangayikishije cyane abagendera muri bisi n'igihugu kuko kikoma mu nkokora iterambere ry'ubukungu bw'igihugu. Birumvikana ko niba umuntu ashobora kumara amasaha 3 ari muri bisi mu gitondo n'andi 3 nimugoroba, nibura ku munsi amara amasaha ari hagati ya 4 na 6 adakora kubera kugendera muri bisi.
reka rero nanone inkuru yacu rero tuyisoreza ahangaha rero andi makuru ari buze kuza kutugiraho rero turabaha update igihe mukomeje kubana n'Iteos Imana ikomeze ibarinde.